Deputy CM ani pirak paise noi ki community ke agenda aduda chief minister amana override taw ngamdanaba noi agenda adu pukhat pa yanaba abdi marayena bhai tare natra lok tanaba deputy CM bibo wargati yamangzane haise Yes. CSO singna kari nganga I kamai taw habdo convince tawraga saigi Manipur gi laiba Manipur na statehood phangi matamda India constitution yauriba saigi state amadi concurrent list yauriba potse execute tawnaba leaders kan maneba aduga leaders adu khanba matam duda leaders sina power sin magi bakutta laiba constitutional provision me amdo sijina da praja je either convince toba natraga prajana tawreiba anti social activity me amje namdo wa maneba khoina su United Committee Manipur waina aina anti social activity tawta de aigo paba punba natraga under law book tawdu aduneba daka lainise ada Hojik laiba condition sidi akoi Manipur to isdi demand ama tawre negotiation law dubu enact tawbada yamna tapna tawraga sagi noina hai dudi under law yade koi na hai je se ai no ai ningsing jarake inaline permit ki yam langi matamda honorable Ukramni bobi chief minister unaga tholak pada manungda yanada dana tholak pada head chief minister get ki tholaga nupilan mapa hek tawga koi leaders do CSO leaders do Manipur police na fazal laga thammi neba matamdu de ko adugumba matamdu da adugi step to baw tawanga mi aduga husina mo ukrizo gi leiba masagi oiba CSO singna anti social activity ai ta le samna ida NRC update tawda yaroi haigumba moi gi lam manung da tawba yaroi maitei gi lam da tawlo ga haigumba singba communal oiba anti social wai wang in paper citation mangba khabar yawri imam suguma mayam si Constitution ki manungda provision da assembly manungda laaga noi ki leader tu na changbira kanda madu ki argument do constitution ki provision ki manungda taw hai bas da yadaw targadi level lenga na action lokot ka dong ba adu ki action do lokot pangam da bida kaya ni ko akoi praja yadre ka ha sum phobjal la leiba anai taw ise tu ne ba da lenga tu semal laga assembly manung sida moi ke mele tara tu thola kanda tara tu na argue do Atopa MLA le oriba kanosida 50 MLA si who convinced toga prasamiam da apne papi sini ne convinced toga namta bi maduna nuksina ko por neba ai gi yum da formaga ai gi CSO da nang si haro ai na si haro ge ai Delhi sala si wanu murage chief minister je phate hai roge hai ba condition je sum tawta di honorable khemchan ji victim madum gore kani hai ba ai hai ni je aduna sai gi victim ho idana ba constitution si rightfully prajada exercise to biba matangal pate assembly jaga toina phamba tabani ngasi assembly da floor test tawni ai si Manipur assembly jaga floor test tawni